u Zagrebu ima puno teniskih klubova, da ima puno teniskih terena, da ima kultura od reketa i bio mi životni cilj da dovedem taj padel. Ključne razlike su zidovi, recimo, kojih mi nemamo, odbijanja, dakle treba znati gdje se postavi, drugčije su pozicije i dosta je zanimljiva igra, ima jako puno strategija na koje možete igrati. Reket je nešto kraći od teniskog, pa je tu recimo razlika kod smeša, drugi je tajming zbog dužine reketa, ali u sam osjećaj igre nije nekakva prevelika razlika. To nije samo za profesionalce, to je za široke mase, to je za djecu, za starije, za miješano muškarci, žene. To je jedan sport što ga svi mogu igrati, društven, zarazan, jednostavan. Vi ga jednostavno za 5 minuta naučite sva pravila.